ai mu zongom ding hitan life involving ka go da hin la khen bo wa thei pon lu chang na thim zin khen bol wa thei pon suna cho community and shading ka ti thim hin ain la khen sei man ta pon lu dum lo lai bang singin life ang lu zo sinabon savin ni la pha tu la hi new si masang bangin ki bol zo pon masanga so asim akisim tho hin tu la yang ki bol ho hi masang to hung bang zo pon masangan simbang chun hin sim kitan tia sei hi tam ta omin a hin la phale monin polo sin tu la he ka boin khaten ka boi pi man pon chio ji e hin comment hin bol ho zo sin bon savin ni la pha ken bole na bon savin ken liam cheu ve ni la kha da chun minute som le ko vel hi live ka bolin a hin lai ti ham minute nga le ti vela hin kanet hong boi sabin abana chun hong continue kiden minute som le ko lang hin a hin la minute nga le ti vel bo chong ki sepin adang si hi ki sep thalo in kho le jing cha hi thil phabe jong kan se hin in phong lo yo sir hinge phat ni yo le hin phon jing di wa hin Israel akona nang tu so kanga hi ti Zofia channel hinge ki pa me in phon ding a hi phat dong zuya ain la tu lai jong hin ni khat le khat ham ka zo kom le ni masanga bang lom chon ki bol zo pon hi jong le update wang so ka hin pi jing a hinai tu ni hla jong hi khat ka bol lo lai hin bowling ka ti le alu chang pu ke gu singin to ai ong phat phana hi live kan bol masa na hin update phabe barma gam chungchang thu ho dong san su si chungchang thu ho he phabe update ka bol no min ichi kan bol ding ai ni la pha in thot ho zo sinabon savin ni la pha ken jong ken thot e si se help keep chan pi guns a cookie lamlun dimngel nabon chavin ni la pha chule life in bia zo se nabon chavin ni la pha Gracie Felkim pa ka pa big fans ni hi jingka ni la kain sungwan o ki thong nge apanin na pang win lang angai ho zong ke zong apanin pang jing na nge paumal som hokip heulun ku kiem le ho hi zilo don sa di angol deu ho hi emle a sot de he mang boy nang thu su ingai le lungnop ji oi pu ki pa me chini thim kung sai ai zoi khan hlovum na news po ngai no mi ki pa me news chungchang thu su ken seitan masanga banga i bol thelo wang win update wang so ki bol jingin zo khama hum ki bol sing ding hi ti hi ken sei nom hian lang tuni khu a ti munjang mona ITLF holam kaina ki pinna sit in protest ki bol na chan mi wang tampon
ไม่เลยหอน buffer zone สุเกจิงเจียวแลกูคิดที่เจนกำสุงาไม่เลยหอนบอมสุปูนาวดาวดาลนะลุงฮันลุงนบโมเวตสานะ ITLF อินฮิจิซิดินโปรเทสีตัวมุนกิพินนะเห็นกูนะเห็นไอ้ละตัวนี้เขาซิดินโปรเทสตัวมุนกิพินนะปันกลาฮีมีตัมปอนมาสังบังตัมปอนอีมูฟเมนูฮีอสอดสันเห็นอะไรเจ๊จิงเงินกิพินนะบอลซิดินโปรเทสสอจงมาสังอาจจะมีอดีมาจิงเห็นตุลายเห็นซิดินโปรเทสสอกิพินนะจัดซุ่มกิบอลจงเล่มีจงเห็นถนนเบลโลบังตันฮิจิฮีอาจีตั้มตะดิ่งเห็นตุนลาวังเห็นอาจีจงเซฟโปวิตินอาจีสุอีบอนชาวเห็นเลยเกินวังเห็นเสดดังกตินอาจีตั้มตะฮิจีเห็นมีจงถนนตะโปวินเห็นละอิตาสีดว่าเห็นเลยอิมโคฮิบิงเจเสดิ่งเห็นจีจนลำไก่ฮอนโตโกนเสียมเฮาเฮมีปีหอยอินงทูบเราแหละลำไก่หอจงทัศน์นิวงมดิ่งเห็นฮิตาวังกิพินนะจัดซุ่มลำไก่หอนเห็นกวนจริงแหละอาเวลละหอบเบะอาจีพัทเทจันหอบเบะจีเตดิ่งเฮกดดิ่งเฮไงตัวเลเป็นปามินเตจันปีสารนับ popular government สารปา popular governmentเฮอาซิมโจดิเวมเนดันเซียฮิจี popular government เฮอาซิมโจเงฮิดิวฮัมอาซิมโน้มตานาฮิอวาเฮน BJP popular government ซิมโนดิ่งทีเล MLA อลิงซาเนยเฮน popular government ซิมดิ่ง MLA สมทุมเล็กขัดบวนง่ายจ้าเห็น BJP MLA เสียจงฮี BJP MLA ฮีตัวสมทุมเล็กสกีฮีเวนตัวมาสัง BJP MLA เดลียกเขานั้นกับปังฮอ ZDU MLA ฮอจงมีงาปังฮีเวน ZDU ฮอฮีอบอนชาว BJP merger อบอลว่ามาสัง ZDU ที่แค่น่ะ MLA นกายดอกฮอเวทสานะงูสังลูรหินเล่มข่าวเตะฮอลอยอบอนชาว BJP MLA ตาวินจิซูอบอนชาว BJP ลูดอายุวินฮิจิไอ BJP MLA ที่เฮดให้ตาวินทุกมาสังคอมเมนต์ฮอสกเวทเลยงูสังลูดตัวเล่มข่าวเตะ BJP บนเฮลที่ดานา BJP MLA กิติฮัมที่โดนตั้มทีมคอมเมนต์คุกกี้มีเดียคอมเมนต์กเวนเห็นเลยที่จีเฮทีมโลจิวเห็นอากาศโดนส่วนparti wang chu ZDU Janata Dal United na hin Central Janata Dal United hoin BJP hin da lawa Bihar state Congress hoto government RJD hoto government NCM wacho hichi MLA hosisi hin anada lawa abon chawa BJP merger na bolo hin suchi phala ya merger na bolo chu Lilong Assembly constituency akwana MLA na kaido Abdul Nasir Bohin tule to Manpur State ZDU MLA Sunhi Abdul Nasir Bohin adang CC hi abon chawa BJP an somdur hitawin ichi ngul sang lur to LM khaute chule chi thangmei bana kona ke ich zoi kisan jong ko hin chule Zhang Hemlung Panmei ama khoi le NPP le kilomen ikhat jong a hin chule dang ni jong hin alai hin zirpam ma pa jong ko ka het khelo le sedi wa ko na kai do hin amo holai si hi merger abon chawa BJP asom dur hi jewin BJP MLA akisim hi tawin chule popular government chungchang thu in do ngala hi le popular government hi sim te ding hin February 13 le president's rule hi apart ki chai ding hin hichima sangai bang so in sim ding hin asim do thelo na azi hi tamta ding hin azi hi tamta zong le mei hlei ho hi chief minister ki chu hi ding hi ta sanum aumen mei hlei ho hi alin ding a ki chu zi wa he tu sanai kyo hla thelo layo a hi ding ta sanumin sim bang so in sim ding to ai December 2022 hitan December ki chaina ding ni ko men January hlasung ai wang so in sim tai le wang so ta sanumi
siam wang so in siam ding hi exam the popular government February 13 chanain siam lova assembly dissolve hong hi khale BJP ading ai man tha na lin ta hong hi ding hi ichi BJP en adei lo pen ta khat che hen assembly dissolve ki bola midterm poll hum po ai le BJP hi a hat mo ding song ki hen wa hi izia he popular government hen siam do dingo kum khat sung phata to khu chenga hong ki pe dingo next general election 27 a ting le hat te ding he and go te ding o hen siam wang so in siam ding o hi chule aban hin dim thin hoi aman hai tin ken zong ai ken bole chule zeri khung thangin hello sir pai piti tam tula news su sa am te hi tula news si phale mol amul le molin to lo sia he news ki sim thei ta lo hen ahin la thu tha la tha ho wang su update ki bol jingin masanga bangin wang su news simin wang su ki sim ta pun agom lam lama hi news update wang hung ki bol jinge zona kuki good news sir pa me chule mang boy sarpa separate administration ni mudiu kata santhi poi nang itin gelem iti bep sewa hoi la separate administration ni mudiu ham job card ban ki mulo ding hai tia ithil bolo he ami pin zong separate administration mun ding pani la poin lam kai hon zong separate administration mun ti ta in pan la he atam pun emle hole CSO hoki ka chule nam sipai hoki ka in coordination om pun emle ho zong asi toy dot tawin alang asi toy ngen atoi khom thei umbe se lo danin ki lang do tan ai te ki se banga si toy ngen danin tan I tiule hoya ipi mu diu ham ai telephone tuni kho a to mun ki phina sirin protest agu na wachu ti mun jang mun ong la zo se kho kidim su hil jing le kilom he a hin la mi chu khuda ga sim kham be me ida bang ho chuni pi bol do mong diu ham chule phat se an ki se jing thil khat to gon khat ma hi le gam kai khat boin bol da hen la KZC hin all manipur ithile na ngai da diu hin KZC hin ei mi ho chen gam sung pum pi hen thu pi hen la ani khu ani dan aphat amun mun khat hi the hi zong le an aphat hi ki ba sa hen la kangui tingnopal chandil more perzol sungbi gam kai tia ho hen ki phin ho hi thakhat ten ki bol theile chu nom ding hin tuni kho ITLF ithile sungbi gam kai bo wa hin ITLF in ITLF on changwin sidin protest in bolwin chiang chu mi hlom chakhat bo hi ki mundanga ku ki chaten hephakit lo ita banga ki thu khom na lo pan khom na lo wa ithia ki phin nei bol ho hi chu nom ge se lo hi in la bol lo sa chu na phate ten ita banga movement ana chi to zong he thil pha khat chu hinan ain la pha zo ding che cha ku ki zo council hin lam kai hen lang ita bang ho hi hin bo leo pha lo ham Kukizo Councilin tu masaka mai le hon ba first zona ong chen lut kho khela ong chen lut ding agot zeovin press statement an sudo ovin press statement an sudo Secretary Information and Publicity Puginza Wolzong hi kokomi hon FIR bulkum hina dingin complain an appeal ovin ain la Puginza Wolzong lungneu di lovin FIR bulkum na dinga tu sunga bol hi athum be chan na hitai FIR in sulu dole FIR thum kamuna hiding hitai tin lungneu di lovin social media la in phone do imovin pacha do men itia hi lamkai hi le FIR ho dot hi
iki cha nai le ba hoya ip imu diu ham gamle na ma dinga FIR cho FIR ti lo sungkul lut jong mi adim to a hung ding gamle dam gamdel ta ba hi wa mu ding mo mong iti wale athia mang sungkul lut ding FIR ne ding dim set jong hi na lai ding wa hi ichia he aki pat apat na jong hi lo lai hi nam lam kai khanai ki gela hi le FIR dot jong ki cha na ngai pon ha sat na thu ding jong ki gu sadia ma ngai nam lam kai jong hi ding ha sat na jong thu lo ding FIR jong ne lo hi ling ti la haya bai thei di ham iki phin ting le chun government do ma se do kum jong ding mong hin government de lo lama I chon na kum jong the hi cho si bol ngam lo ai le I lam kai hi lo piu mam ka ti hin separate administration chung sang en do je wa san su kan se hin iti don na hi bol ba Delhi sugrum ho to government of India ki ho na inga je ngole wang chu I pi zo I mo mong ni ham aki ho nung thup theding pressure ball theding mi pi hon pan ke lo hi la kyo ho hi tia inga tho sing ole ki ho jing jong le pi pa chom ding ham ti ke ma nung gel khen se hen lang he kai khong sai pulun pu thu so nga le la hi hong ma chal to hinge Eliezer baite sarni la pha nang zong ni la pha thongam ho kip sarlun Christmas sunga hi iniu su hi kimuding hinam ole suti ding ham phat oma hele update hin bol jing now hite sage mamang zan pha nang zong zan pha sei khumang baite hepun na number ka de na gel theile ka number hi channel about akhon maintain an kila jingo channel akhon lu lechun about kiti o maintain description akhon cha akhon ka number ka koye lun min len guite na pon thoi sarpa tulai ka pon tho zo ta pon ka ki phatlam hi tai thlingeu hau kip mangpha nang zong mangpha ti chinje zi kuki ibola bu hang chu asu mang hitam ichi izat vem ka khat kana se tan channel ken patila he bu hang thim thu le zaila tia kana pa na hin ichi vu hang thi le ka pulu yu min e hin pulu min aman na lo dinga he ke hin kho sa ta kana bol hin a hin la ki ho in sung agel thim lo khat le ni zin selesa anum kha en hi le ke pu momong ke ka chang se ka pu hi lo ji chun selesa hom pha chun ka ki phat lamin hi ji chun kanala doin ke mina channel ke ka hin chi pi pan hi amana hin es thang cha hau kim popular government sima zao kuki chapa ahum le pon vom silpi ding hin ngai to ho nam village volunteer ho ichi popular government sim na ding thu to Delhi meeting thu he akichi elo khatwang ma he the kuki media pule jamang hau kip MLA hingle besi interview bol chi ngai tawin pule jamang in a sei he Delhi in ka chiwin party level meeting a hi in party in election ding chungchanga to gon ani ho ichi chungchanga hi meeting kanei wa hi mai lei ho to ki holding hi le ka zaw loading hi ka tiwin hi le ke ho changin e kho piwin mai lei ho changin kho piwin meeting a ki chai nga chun photo session ding a tiwin hi le photo lim khong kila kho mo hi ti hi ama kamchinga ko na izo hi a hin la mai lei ho na se le mai lei ho na se hi ka ki ho khom ve ai lo ka ki ho khom po ve ti chuwang chu a sei lo hin mai lei ho na se pi pe no hi gale tol su be na dinga meeting kini hi ti hin
hichi hero MLA masanga education minister an hi thokchom radishiam teach radishiam kamchenga kona jong za hin chule ex chief minister N Biren Singh in jong hichi thu he sei hin Biren Singh in sei hi gale tol su be ne ding chamna na mon na na ding a hi meeting ki nei hi ati hi jong hi ding hi hi jong so sei hi te ding chule popular government chung chang thu ho chule mabana BJP hon panla ding dan strategy chum jong hin tin cho jong he sei hi te ding hi ai pi chi le nge ho MLA puin sei lo dana a sei je chun a hiti mong e ti wang chu a ki sei the pon a ji chu BJP party a konin jong official te in hichi thu hi a ki sei ti hi lo ji en me le ho sei zo eta san diu ham hello le MLA pu le jamang thu sei zo eta san diu ham chi hi ei hon aliap dan chu ina thep diu mai in tin ai pi hele tu ma san jong kan seitan sang ni le som ni le li kom chun ku ki mele hole me le mele hoi to hom sa ding ti hi Government of India Ministry of Home Affairs to ogona noin khat ve na bolovin ke het kilo le sang ni le som ni le li October vel si le kilomen ku ki mele ho achi wang chun achumin ato hom piwin MHA palai hot cha me le ho to achumin ato vin hicha awang chun group photo ima zong pon tu chung awang chu photo session jong ane yo chule BJP party level meeting hikina meeting achom choma ane diu chu koi ma chan jong ta san lo hin hele ai pi hele politics kiti chu ka se bang hin politics kiti thuta ke se ina umbe se lo hin ong la ya ki tholut na thei thia ki tholut na mun hi je hin thu se ho zo siu hi ta san ding zong pon ta san lo ding zong pon ai pi hele hi chan chun na nga phor hitin e hon ala da nei na ki thep diu hi mai inte chule amonga hi chi separate administration hi student body hon phon do jong lo su group hon phon do jong lo non su group hon phon do jong lo CSO hon phon do jong lo ukem le mi som hoi gal ki pat so ni phapep zo ai separate administration amon in phun do in me li ho ta cheng khom the ki ta po vetia amon in phun do in hi chi separate administration in phung do ai CMLA ho hi to ai stay no masang la ya separate administration an phun do la ya ba adin mun cho khel lo diu hi itiap naw in lang hamin sei how keep daylight vai pay UL how keep na bon chavin kan le me lin min thang vai pay lam kai pu zan pha nang jong zan pha lin min thang dongel lam tin thang dongel se khel zo lam tin thang dongel nga nu khosai nang ni jong khel yemin benglam like na hin bolen ki pa me yoi khan hlovum yo khanan hlovum azo zo ase hi bo vinti konba ke e wi ti ding ham ichi hi politics tu ki seina izawa tu ki sei chu en comment hiding dan hin tu la gam sung hui non dan hi wang chu ta si dang min mizo si hi movement hi ta sigam dan wangin kilang do tan akoi hi le i movement bol hi to a he chat lo zo lo akanang bo dana thim dan in ta ichi hi kon hin cholo lo ding ham thi hi sei thei ta pon ain la khat ve le ain cholo zin ki pau men ai mo mil hitam hi ti jing lai khat ve le hong ki cholo zin ain cholo ho pa cha ne piwin ai pi hi le itia
sit in protest in lamkai ITLF for patsa ne piwin movement nei hiwin kezit sin jong it's a peaceful protest so hi abol mon di lo hi le nam lamkai iche na mun zo si huma mo pu na nei hiwin kezit sin ita bang ho to mun ki phin na hi lo le peaceful rally ho ta bang ho chi la piu hen lang I movement hi a hin sa jing ni ngai itia delia talk so hi tia nga tho jing le e ho sanga I koi mani ma cha ge lo zeleng ro ho nungdel dana do hitan zeleng ro ho ma chal zu danin do tan e hon political talk si ni tu chunga cha ni ve chan ai nei pan zeleng ro hon political talks ko ve chan na nei tan e ho sanga step sagia zeleng ro ho ma chal zo ta zeleng ro hon Manipur Nagaland Assam gam sunga che naw mun ho gop khom ding to go na si mo he lo thing hi zong leo a che na mun chewa autonomy financial hidiam administration hidiam ni phiam khat be awang su government of India angai to pi te ding ta sanomen Frontier Nagaland Territory FNT demand bol hozong ama chalawin tu masang December 19 ni jong chun tripartite agreement anane yuvin ama chalo hi ei ho a talks kini la talks ho zo sila ama chalo pen hi iwit le ei ho a hi a hi ama chal na dinga chu talks a chi ho a hat na dingo MHA ho a kheu pi ho vin thula the ni dingo wa ei ho mi pi hon pan I ha lo ngai langa pressure group lo talks a chi ho kingan si je chong sui thei lo tu masanga people's movement team KSO general headquarter hon mun tin hin chon again isi people's movement zone hi abana akise ying tapon athi be kitan people's movement zone lo ling talo peaceful rally zone lo ima cha zone lo be a hi mo nga tho jing hitan kho le jing separate administration hi dei chiven ai la amuna dingin mi pin zong panila tapovin a koi in panila tapo veti zong hi kisein nom kan hin ai ho nam sunga hi media zong hi poimo ta khan hin nam sung hin cho tho thei chu media zong hin ai la media importance people in media iti thing le thu pi ni koi povin thula alowin ko yevin si so ho ahin sule nam lam kai ho ahin media poimo na hi heading zong ko povin importance pe povin kin le bung ai lo le program nei zong le ko head pha aki hipon ko le jing media kho sa lo ziu hin ima sa jong kilo thing zo pon na in sumle pai tam ta seng in kiloi khom na khat ki si doin chi jong hi ai hon amon cha si het lo ziu jong chu hi thowin chule ipiham technical error phabe manom ji le thudang dang ji phabe zin kisubeitan tu ahi namna kitong loading iti na ipon to thei chan masanga ki to ngai banga kitong ding hin namna to na kitha silo hila pan kela jingding ahin la group ma na to ding ki go chu kitong lodi hitai ong ki to jong le to ahi individual changa freelancing changa freelancer khat hina media
ki chi pi tho ding hi ti zong hi tuin la kan sei nom hen hi chi ki journalist union hi ong ki su be ji hin mi tam ta en ai sei sevin ai oi movin ai dema ai lo le ai sumin sinoma wa mi tam ta men mi zo si hi nga hi ti khati ki ti thelo hin thil hi hongom ting le aji be ya hi ma cha ki bol lo hin aji hom ting le thil hi alo thelo khat hum ki bol si hin izo ka sei ho ji a chu aban hi group na to hi ki chi la pi zom thelo hi tan ain la na ki tong hi ngai banga ki tong jing ding hi ti wang chu kain sei no ma hin stock lonson tu ni khu sidin protest ki bol na rally ki bol na chan kuki media en jong pan galain ke ken wang so pan ka gala zong ta pon kuki media ko na tu ni khu protest ki bol ho ivet no mula in vet thevin te lelet hau kip sar news na hin sim kid hi ki pa na sange ki pa me zo chanai bol diu hi thangmin lun hau kim sarpa politics ki ti hi somla khat bola the hi politics ki ti somla khat zong hi pontin zala khat to hi la theong hi bem dem pau khu hau kip ila pha sarpa nang zong ni la pha hin khan sun wanglua ke lieme chin khan son wanglua news to sodi namu zolo ham kamu zove soding so tam ta me hin la tu ni la so kalo sang na be sai le live can ball hin lamang sitlo mangkai chang san zanglet haukiep bon sa ben ken lieme minute som thum le ni ina holim tawin tun la holim na chana hi nga theitan nga ma sang ba koi to bang do nom nei tom le chom chakhat phat an hon meuti sei nom nei do nom nei an he thiam lo le zonin do thewin tin life an tu chanaum hi mi zala khat a hin like in bol hi mi som ni lenga hin ki pa me do nom nei sei nom nei mam lo hitan tin na bon sa win dam sel win lang pathinin ku ki chate ai phung vu hen lang ilung tu bo ku ki len separate administration ai lo hen pi ta hen bon sa win dam sel win ka ki pa